Bhí ihe chuirn le neart ceol ar siúla Janie sa Baby Grand in méil firsta, an tanam a bhí ar ná AnFiorGhael. Thosaigh mu scríú seo ar feadh dheabhlíonn ó hin, agus tháinig mé haon bríd ó gála ar Gaidir Carlan agus MeonEile chéile in San Cultanan agus bhí rún ag Aisling Géir show sketch a mini a screw. So he would cheese agus husband would just a screw ruddy agus an sin vi hard fa J scale again. So husband would the shin the douchebire agus ta parts na exla again a rihan drama. So tosnem would le sketch mini daravanium unrang. So ta she set a monrang. Is me mar forumur agus ta nula on mar moonshore. Agus me chat higan rang agus ní higgum sa fuac ní moran géliga agams agus tá mé géirí fáil má céim fá a bhfuil chudhór fáclaí ag na géalgúirí don ifre dá. What? No, you said the word for two, dough and those three. It is, but when you're talking about people, it's birch. Right, I think I have it. Tá birch far ag chat and there's Mike. the dough called that. In that case, it would be to birch far chat and there's like yeah. Níach mise a lehéid ach go háirithe Gaeilge. Is sé an cineál sketch show, is minicí ag an dúirí mar sin inis ar an telefís. Agus buinn siad sílim go minic leis an telefís, bíonn siad ag mágó faoi X Factor nó sketches a dhéanamh skits as rudí mar sin. Tá ceann saganne difriúil mar tá sé ar an ardan, so tá an gran níos bunaithe in character agus scéal. Agus foclaí, agus a láide bunaithe, hart there sort ar bhéal ferriste agus spirit na naíonn sin, agus gran na naíonn sin. So sílim gur rud áitiúil é ar bhealachatá anmha. It's full on the far artist. Well, that's politically incorrect on the trunk. It's politically incorrect. That's not wrong. Okay, in Irish it would be the fur boy. No, that means I hate yellow man. And actually we've a partial to we've a yellow man. Carrick Sean Van Ogum Banatí Gaeltach, Calín Ogatag Golhon the Gaeltach, so tell Lan Run the Defril Ogum. Well, it's like Neil Sogum Kitty Marwar, he made 3 shots, didn't you? The Gaeltach on who? Screaming me, hug a cock law. August Screety met a kill Derek or Ash, hug it. Tá sé nu scrífa agus nu a comthgin agus just get the crack at on commercial sin, just when Michelin saltas and processor fad mar bhí muid steak screwan rud agus an sin ag carne na workin le céile agus an sin ag léiriún ar an ardan cumai so yeah scrínta. Oh, Vicky, Tashin go hinta, the heglon fahanat, ta bogata, ta fluna mocker, fod na hatcha, is Neil Canister hig for no bar no boast. Tá ceol ag nua agus tóna, tá siad beirt go maithe ceol, so dúirt nua cén fanna cumann muid ó an grin. So hí muid hart ag swinú ar sin, agus bhí mis ag swinú siar ar an tóran sin, dearest mother, dearest father, here I am at Camp Bernarda. Fí, is mars ó an granar agus clinan tú ar an radio go minic. So thucramar legan an ceol sin a úsáid agus ar bhoclaí héin is scríomh hí Mickey agus Susie agus tá Susie golchan na Gaeltachta agus tá Mickey tréice sa bhaile tá siad berting rá, dúirting ráin ag an tús, but ní sin mar ní scéal. A stripa glofa, na tú an kayak, fan an sinle, dar on Gaeltacht, mag an sirishu, a germa wami. You to Kergail wuhi hienas me an sin ani. Seo an céadú den Janamaide in Larna Carmel first, so gilligig teachta style Larna Carmel sin táhachtach agus well seo cinneal trial run doinne, ma change go mai nacht agus ma buinean an look fake an assaultas. Tá runnig bridge beidir éag i Hog America, Hig Milwaukee Irish Festival in Bléonse Hugging. Bhí ma John Yavlino hin, mi hen agus bridge le stones in his pockets. Agus fi sé mar fad an bhain sin win na Americaní na Puncaní an soltas agus fi an Jewel Eistrahan agin. So beidir go rahamid an bhain sin leis because muidir leis an drama seo fiú go bhfuil sé trí géalaige, tá sé cinna leach trí bearla le trí géalaige agus teigi gach daine a hanurad. Rasa Tauri.